Naka ukamatwa hilatam chikanchita sewaitana hichasti yaqa hilatarua kun wastapin katoq t'añangot uka hilatana irhapa chanaka walipina kawakichaw saranteirinampi programa dialogando hichakot sarhataina osasin yatitahat karakot k'itashi kawhat k'itasin bacharakñan hilata Ramiro Kamisaki hayaya kifan Kuyaka Carla Kamisaki lana kuyakana kataqani utiapat arun tatapata. Ukama humasu kamarak. Wali hayapachat wasita tutawait. Kaukat kitasinawait. Ay uksana kata markana. Hamasat iskapanta. Kampung kamkhta. Aha, kampung kamkhta. Yes, kampung kamkhta. Hani warmasita nairha pachanaga armas khayata ka radio banja armase wa hagito kat akuruna ka hani wagiskit armaña. Eso kamau kuyaka. Kaukap municipio. Akapacharo kuyaka yaqapacha kamau sarawina ka hante provincia toqena kansi yaqapacha kaukanta yurktaha ukachakaro kutan kuna irna kawina kampis poqtan ukay sarawina ka hante kuyaka. Ukat kamau kuyaka kapacharo ka hipun kasinaq purtanayat khama hawilta ulurinata kuyaka. Dayaq kaisa provincia Pacajes municipio de Corocoro marca Murupilar Pina Sayati ukan kirit kuyak. Hijasti kun hams autoridad. Kuyak tokun umanya yutane. Hanuka alcalde khtacha. Haniro kuyak. Alcalde usatiatna. Haniro kuyak. Ne. Hijasti kaukar sawil apitata. Kuyak Carla hilana kuyakana ka kitina ka teja kapachar radio San Gabriel uka kiptumera kiu ischokit kaisa pata tokana kan kuyak. Ukan peja kaisa provincia Pacajes Maymaya municipios tokana kanha. Radio San Gabriel uka kiponio. Radio San Gabriel uka kiponio ya kapacha haber kitisi Hatan, sasencia kepacha sapeu kuyaka kunateja wakista winaka maymaya utjejanti. Ukat jamao kuyaka ver saroja purtata uhilat sasen sapjargi dugat jamao kaip unkasen purtanist kuyaka. Saskeyas mau kuyaka kunateja ka comunidad Pina Sayateje. Marca jao mamaran pochtani jutiri paxi. 12 de octubre kapachawaka Hakim Sakaltunka Sohtani 86 aniversario ukua pokhani perukan kamaj kuyaka mtasip karakto aka sábado 7 de octubre. Kajma semansaraj kipanwa akajmauk itza comunidad ukaro uruya pjaraki urutaya pjaraki kuyak kama isarawina kajante kuyak kama ichaja aksatoqin astoqunya umañana ka utkani se chajumakuna iripir jamasuk satoqin irpjarus karakta akaj qillqiritu kuyak malgo qillqirita wacha kawgra chikutimas ani kuyak ukaj hanuka kete kete haniu kamsan haniu kamsanya karakta hilata Ramiro akaj poncho ja akaj somero ja akaj chikote pero humana kasaran tepta kaisa toqenja autoridades originarias echaja punchun chicotín hay con ya que pechana kam hothan ko tur khay karaktan gana ski karagita kama kiu takichakan kuyak hani una na uksa toqen kakit kuyak ya khapachna khunjas kiret no aka plaza muril tatra kwal sumistap tata purinta ne phakh ukat sti plaza muril ukat miso e khap khakal inga ukachana kan suktap aba ponchanak wanyor manta saxta ya hes ukama kiu kuyak hanina kumañ mungtsa hani kumanya pakit ukat kama akam istasitut chiru kuyak hilata Ramiro ali liso na ka radio sa toqen jamai ke thani liso hatanse hiliri kharak stai kuyak namas ja autoridad ukama stai kuyak ka Saskaya mau kuyaka Carla chita pachau taqatistas saskaya tau kuyak hanti mauras kun palsnay Yes hawilta ñani hawilta uyaka ipun kasin saskaya mau kuyaka 7 de octubre ukuruma marampam apha 86 aniversario hicha kuyaka yatita ke harkiu maymaya chaqana kansa ya qepachaqna enak toqens kuyaka uthipi Murupilar markanja qhatu sapa marte sur khaya marana kan kuyaka phoqa punirin pe uywana kaswal alkhatarin wa komarkan pero akapacharo hani ukamajet kuyaka nikiu akapachas sumajet ukake uywana kas kuyaka khatusa ina chusak ukama ke kuyaka ukathama ukuna bachate maymaya comunidad sukana kan aniversario kuma ukapachaqa ferias anuales kuna kape unistawa kuyaka marca han khasaliati marcan khaya marana kan kha uthano vale khacha fiesta ukamano icha kapachani anchu ukamajet pero kan kama matan tachawin kha arun tarki hilatas comunarios kuyaka na karusa amtawya pe akaja uyuenak salhtas ñataki wasitat unistaiñan sasino kamaja aka sábado 7 de octubre urutaki kuyaka ma feria anual de ganados ukawaki ata karak sábado kurimay ukamay pa semana hani pa semana jes kuyaka
punta que pone pachak sarantara. Anka kiusaran. Ukamaja kaurun casina na jawilta ay munta ukampeja aka comunidades Colque Alta, Litoral, Yayagua, Chichibaja, Pallini, ukamaraki maimaya comunidades aledañas, Yakamarca en Quirinaca, municipio de Caquiaviri, municipio de Comancho, en Quirinacas, Purt Anipaspa, que cara Kitinaka Teja, Culiacas, Gilatas, Acaja, ganaderos, Ukamapki, Upanacaros Jawilta, Barakia Kaurun Casin, Acapachero, Haski, Uyuanaca, no Micham Tapataki, pero que en Kamakiakinya Uti Culiac, Haniu Hayo Halijete, Acaja Maimaya Pastunacas, Wans Hakiwa, Umas Wanyantas, Ukama Culiac, Ukama Panja, Yakepanacaj. Pasta ya kirischa aljas kirischa sabjepi ukat jamao gaipon kasin kuliaka karla purtanawaita jawilta ñataki aka jajilatas kuliakas ganaderos upanakas purtanip pataki wakamañas una casa ukamara kik maimaya comunidad sukankirina casa wakanax uywanaksa irpani phasp kuliak ukataki purtanawait ukamara kuliaka kan kasinan chicha yatita jeo sapamara usarant yataraki aka actividad deportiva aka chachana katakisa warmina katakisa fútbol de salud ukas utiu kuliaka aka maraja wawana kampacha natay nastista sin samtap Con haskis. kisu kamas kiwam tawina ka kuliaka Carla inachay humas purtanira kita marcajaru comunidad ukaro koman unihtaña mata kuliaka Ukata hasta pin parlañan, kamataina, o sea, sin sawaitanampe, como hayal añan hermano. ya cha Rami. no sa sin Hermano Ramiro, hayal atatawalik pin purtanawaita, askin ham malko qilqir, qilqant awayata, kun hamaterok sa toqina, sarawina karhamo poqt awaya phata, kumataqini hawil atapharakta, akah kuna pacherus ko hachaqatoq ñapin qalita sewayane. Hankitat kuliak hankatwa provincia tokana kan sarna kaset nia soqta wilikta pacharo pokan tre kuliak nia pakal ko pachana kahias pokaganya pau hankitatwa purta phara ke kitena kate hawaks ala sisarab ke kha upana ka hankatwa purta ni khiyati phara ke kumaja hankat señani ukampeja hawilta ñani maimaya comunidades Colque Alta, Litoral, Yayagua, Chichibaja, Pallini ukachakana kan hayaka comunidades ya kamarkan kirina ka hutjarki ukamaja hani armasip ham thilana kuliakanaka sábado 7 de octubre ukuruni ukuyak Walik sañane. Hal daqinis hawil ataptaw hilana kuliakana kumak purtañan ko hachaqaturusa pelotana kanak anat aniñane kuliakana kas hawil atarak hilana ko wanakas daqinampe sasina. Hermano Ramiro, hayayaki pana akaranakan purtani kitaw hanu chaqasitate. Jutiri semana wasitat kutini kuyakuk am phaya pach munayat aruskiptaña pero kan kamaja amuk khams khamar kista sanicha Sarah. Kuliaka yuspaga Walik sañane hikisin kam hilana kuliakana.